TV will be ano. On TM. And I'm the call live on Facebook. Fabe live. Baby a Kofi TV. Any Kofi Adomah wani. Baby o will be a on TM. On TM so mon record me famano. Mon record me na mon famano. Wonu say no ra the ohana minya signal bi say waba line so o US na kwala ba akubi ye ni interview Ghana go say what they say Sefa or ye Kofi Adomah wani interview e na me say o metie na Sefa ne start ya na me hu say sad ye conspiracy kane na me feel say enipa ya mfomso e bia adwempa na odi ko interview sa Bulgaria na dudu no e bia na ya adwempa ne bia kwala no momu na out of greed ni ayi wa madane asem sana na medwuno say omoboa e conspiracy e pono mo boy ene say gama ni busa Kofi Adomah say Kofi yesi tio yesi udi Bulgaria e kwa America one ne kwa America e di ni ko diska me pa cho me kasa sana me gan won ka bibia sa o udi obi ankobo Kofi Adomah ayi ni no ntie ne no interview no yesi udi Bulgaria du odu kwa America e kwa diska nti do Kofi one Bulgaria ne call ya na ana me say senkrofo ye conspiracy na me ka say bia enipa ho wonfomso oboa na ayakola ni interview na bia akola no so out of greed odi akma na adane asem ana aya sa ehefa mo amutie me na me bia ma no ka say Kofi Adomah any Bulgaria do odu ne call America me ka sa wa ehefa na me ka say odi ne call America ko diska afa Kofi Adomah so obeyi ano na no yie no no se na sem nyina na no yie no na ne diabolic intention na okita ne yi no ho unim o se onim se duodu temenchan o se onim da o ma me fie so mehu duodu da na me se o kan so say do nyame na me se adana mama wi asa hu sei Kofi Adomah wanwani onim se duodu temi fie Unim se duodu temencha me na mehwe no unim woso ma mehu duodu da hwe unim bi muda mo amutie mi amunim mani akwala ne ntemu ase obi oye madam for ba me fie bia duodu kita ne number ene onim obi a voice ya be kati ase onim obi a voice enti oba ho a mo be ya me interview no mo ye na o me library ti mo wie ya mo pie no ena duodu te o voice ene opie begina ne kwan ya no no say Kofi Adomah nti ho na wo kan say na ya de hu say me a do do so ka o number kire na wo kan once 100 years obeka kire wo okita that retentive memory to ya no sa kan number kire no me hall na ne kasa ye wo so ma fi o mehu ne da Kofi Adomah sa na wote the guy came out from his room no begina ne kwan ya no and wo bo udin no obetena hall ho because do no me fear ho nim every corner onim dem library wo me kitchen wo ba bia ono so toilet no wonim onim ba bia hall wo obetena hall ho na wo be ko ho bia won kasa akro be hu saso masi na aba ha eda no ahemache no obetena hall ho no usua anwom ana me sori kotena bo be se tu na me kotena ase man kasa ade e chonti do ka kire me o se eno me te ha na me usua anwom no obetena ha na so ede na hu mo so na so pia na garlic ya je ha smell no oh yeah it will be our nim to what won kan no pia Kofi Adomah na utwa ntro sa enka effect yo ama enka effect say so ma frɛ wase mon kan kire wo hene ba ma me say enya adwembone ne ba eye me ba adwempa na me di interview no na mom akofa samwa ba wo de wo hene banya boto me ba Ghana me de akola ne be ba na yakasa nya no ani obi a woti obi abehu se wo ye wise wo de wo so obekire enkyire mu so wo kire na wo twitwa ntro onim o se won tu do odu me fie da na he ba bi o twa ntro kase bi o se ba bi odi hu do odu e ye okoto do odu wo the friend is saying Angel TV yes okoto no wo ho ena tio obi a wo kase unhu ne da no o se do odu hu wa na o kan se Kofi Adomah
ana obusa so ya na so oduodu no se eduodu me hu wache eye den na wonimu no eden na wonimu no se eduodu me hu wache eden na wonimu no oti ase eye true me na wodinim no waba me fie wabeto no duodu pie ba wona obedi nkomo so wura fie me kayo eti woni ba bia ni program wo sankrofo ka se wonimu se wo hene baba no enkan samo na akobusa busa no wo program so nkanya right eno no pese o escape ho no o yin hu firi honum to waka se wonimu se mehwe na eye ntoro kase na wutwa onya torofo ba to wutwa ntoro de me ka ati ase o se another you be so the buy o se me se wa interview me best 6 times na eye trepe oto akoya na ono asa akoka se wa interview me countless number of times. Yes, countless times. Or you saw countless. Oh, the kotia video no. Wow, say 3 pen when you interview me. Oh, me fee. Udru baby, so say when you interview me countless times. Bro, for countless, and you're the same as 3. Go and check your English well. Bro, for countless, and you're the same as 3. Ti Kofi Adomah ni mu ama mencho wa dwuni si asem bi so. Apart from me library ho na wa ba me interview no. Okọ Adom FM. Me programs bebre. Obe cover interview me twa wa dwuna si so. Abra yakọ Emmanuel Assembly e wo dansoma. Obe cover ye. Most of my programs me center nanim ho se me ye party ma physically challenge for oba be cover. Issue bi beto ho na fa we wutumi ba be interview me wura fi ana sa be na wonye Kofi TV no sa bra Adom na wo interview me several occasions also say there be na e be ka say the mekan na ye ntronti no me see 6 times and 6 times na number of times I will interview me from Adom e be ka say o ye Kofi TV emuru says ni kra emuru says no why are you lying we are not fighting over kwala no. There be that, ne mum yenya de ne kwan so. Ade a ye de nsan ye. Ye mfa nsuo nye. De sese wo de ade to no wa mfa nto a efiri to. Ti sa wo ka kire me se, wonnim se me na me hwe duodu a, wo ye liar. Wo ka se o matu no me fie ho da, wo ye liar. Wo ka kire me se me wo interview me 3 times a, wo ye liar. You are lying. Big lie. Ama wotimase ye na chese wo se ade na ye conspiracy sa wa kwala Sefa no a obusa wo se yesi wo didi odu na kwa oni ne kwa America me kan za we ho na kire se conspiracy na maye to makwasa kwala na chi na senia once upon a time ebi mo ebe plant abayo bi ho asem se makwanye ma ba sa na masan ba bio because mo hu se wo hene be fly. Me kama mati ase enka wuyi ya no simple wase funny say do university it with me ya no pe na wanyini wasam wo yi a wo kan eya wo de do university otimi ya ne ope sabe wo ya visually impaired wo ya ni frani wo hia protection ese obi na protect no na mafato so me protect no it is wo ko baabi na me fe say emwa no a me share ne so oni ani me man shelter me man food me man clothing me man education esese me sama ne dey protection ote hosa duoduo e wo varsity nti wanyini nti ese okoba bi opek ti sese me share ne so say me nka say wo ye an interview ne ha me o there be the Kofi Adomah man kasa. Dodo has a couple of times been interviewed here. Me find him ha me an interview a lot of times. Me find him studio ha. Eti enya wo interview na, we interview no, ena ya me ya. Enya wo interview na, we interview no. Ena ya me na, ya me ya o. Yes sir. Na mbom, mo maami ye nipa bone. O maami ye nipa bone. Me na me hwa bofra ne hu bibia da. Enya wo na wo sre laptop ma no saa de na wo ye na ye me ya nya wo na me na me to ne laptop me to phone 1990 million that is sending sa wo he eti saa de ne kwatena wa yi ho esre laptop ma no wo se wan sre hwan wo di ni momo account so nyina to
and Dania some no kasa oh be our hene ba wo ba ya me ba. Oh na ye nyina ya sade ya say be boa na mana kɔ nanim. Enti na bi asa adwene nam de ye sanya bɔne na ma de ade fofora ba. Mesrew. Ye metena se ne yenka. Kasasa. So we a good journalist na jai sa defense na wo ma no na emoa. Because ama menya mere sa wo. Me ne wo kasai anwumre ye. Some TV station be some about my office have been interviewed on this issue. Because they know what I've been doing for the visually impaired. Oh my God. O pesa konin kwasa say ya kone sa. Omo ba my office ho. Some be come ba duru ho. It can be nice one. Oh, and try sir, you want to justify it. Any panel. O say one who ne once or ba ho na we an interview there and adi ho. Also class o say oba ya na brantie bia term bia obaha time bia brantie no obaha odi nachi no time bia obaha bia odi nachi osusu hu ne once o se time bia oba brantie bi di nachi a o se ne wo fa no time bia se wo hu several occasions talk like unim law anim logic na nya mofra na wo di wo mu di agoro on dem kire ya nya sa o se ayi or can I say me tie ni na this is incompatible comparison. Incompatible comparison. Comparison devoid of reason. Say me kra obe interview me no. Ko de me number to air. Said you be here me obe frɛ me. Me healthcare provider. Ube interview me a. It's about health. Nti e bia no obi nso wo how bi. To onya me number eye. Do odu nya healthcare provider. Eno onya suseya. Eno onya sorcerer. Eno onye diviner, eno onye magician, nkofo beba ne ho consultation to the number to air. Don't lie. They make out here. Any pano me a healthcare provider. I'm a natural medicine health provider. It is all by your interview but health. Now I'm on focus on here my number now the tour. And no the same as duodu. I will you be back. I will be born hoka. Now why you dubious? First and the mini pani when ye et won abet me amanya sika hwe ne ho. Oh hurting me, you were hurting me. You were killing my love for the boy. You did it. And you never regretted. To cancel the number 2 or you say ya. Or a magician or you community for a friend about consultation. Now me to me both frail. And yet dana interview no na me frɛ no. Oh, emre twam. Na san ya boy ne start ya okay kan nsɛm no. Na me frɛ o. Sa we interview na ya me ya. Nkasa bra na me frɛ o. De moye ne de oba fie na me kan anim. Sa de odu ade na ayesa. Ma to laptop ama ho na to ye. We ha obi as me bua bia no. Momfrɛ abenanya akoko kuma. Na momfrɛ katachie mensa. Na momfrɛ na tufo boys yi. Cameraman o de sample. Kwasininsen momfrɛ na momfrɛ me chia me kwa utafofo momfrɛ me chia me na mumusa sɛ me ne ɛda me ka nanim no me nya me ne nko a me frɛ wo mu nyina betena mu bi sɛ du ayade ama na ye me ya ɛne laptop okɔsɛ sɛ ni sika ɔsɛ nya me de nyina to wo mu nyina anim fra bra nya akobisa no na wo mu nyina ɛpa akyɛw ka nanim ma anya ni secret me wie ma wie o man kasa wode na ba wa yi no so na ye me ya o. De waya na she me na me kan anim in the presence of nipa ma wie o ma patrol man o mo patrol wie e kran me sama niska man after wa kwagigi sika ni na o na me say iska man me nka asa wa interview no ya me ya na mom you were dubious ana later when your opportunity akola na face afedie nkrofo osani ni sika eti oh na nkia sandu sika na ya dai. Sa menye usikada min sevu usikada odu me no wotena ma sevu usikada du odu maje usika sevu dak me du usika koto makan so wo hia abeje me ye program na abeto nyomo asika benya bia me ma ye kan ne de ama ade eche so me ma wo chop money me tua wo fees de odi sika ya I don't know en ha me because du odu o ka kire me se o pese wo ye lawyer wow me pese me mo a na nka be ye lawyer no na nhyɛ nyame animonyam ko be bawia sa me be hyɛ nyame animonyam me pa ho de ti me botaye ne sa me boa ma wudu odu abɛyɛ lawyer
na ahyenya me animonyam etina me nye opportunity bi a me de hypo nya Kofi Adomah na hypo Kofi Adomah ho na akwaje agim de sikani bre enti na ma wo ye saa oti ade na say eti se bempraduasa adwemboni nim ye wodoso enso nipa yenkɔ ne saa minsebu usika da memfa mensanka wo kapre da eti wo kasa Kofi TV me yen ha me eti aba mete wo kan wanim meche wo kan wanim mawie onte sebo ne start na anu yi a o sese me o kan nsem pas do wonim se wo kan nsem wonim se wo kan nsem a wo se me ankasa he Kofi Adomah concert sem bi o keka ho Kofi wa ko school don't misbehave Kofi Adomah don't misbehave na we journalist enye sa diabolic niema na wo ye no menye sa diabolic ne enye unim meti sabo ane frɛ ya o se me no ana me frɛ di dada mo ya sai na wan kasa me frɛ on kan cho sa de na wasere sika ma na wabusa me keka sa wo bo ane na me oba fia na ma tu ne fo se enye sa anye we sa wo bɔ midin wo ya no ahye da di kan bɔ midin se ma bo wo ya no asresre ye de ato aso wo ya sa ogu me anu ase I'm above that ma buru sa de no wo ankasa me mfra won kan hwenkyerɛ da nti nura yi ai wo be kwaburu kyire yi ana me frɛ se Kofi Adomah bibi kɔso wɔ Bulgaria ho dodo mani nye ho ana wo se de na aba na me kan ni nyina kyerɛ se o se midin na ni nyina afiri se Kofi me no mienu ya sɛde ne se yen discourage begging on the side of the physically challenged enutire nya platform bi e de boa wo mo no enti se physically challenged blind or whatever obekọ stress can as a journalist for yeah said ye enunti na because odi do odu kotena wo ho na afedie akobie kwan ma na nkrofo sending ni sika no enya bone so wanya sika wo enya bone na mum wafade no e kwan foforo so because you say money doesn't change but it shows who you are takwala ni sika ba ni nsa fede wo hu se okoje dom wo hene ba emwa me de bo ni nyina ye nkwase asem na me refer we say Kofi Adomah kai say in one of your programs ubusa ne say oba Kofi TV enema kosi say eno a wo twa ntoro say nya san na abusa ye ada won kwa sore go and play back where you know u video so ko play back say wan kasa say oba ayi Kofi TV akosi say enema ekosay eno so oba Kofi TV afa no anya de na koma pe Kofi Adomah go and play netie Sanya sana abusa na oba Kofi TV na niam akoyi ama no from a friend is saying school for the blind to Okwapema school to university Kofi Adomah na ade no koye into oba program so na niam akosi say you ask that question go and check I want some monitor ho because me hu someone ya dubious ba bia mo fefe biala mesamo eno a me tie o papa na mo ban me aka me hwibako asum and this how no, you can't take the law into your own hands, so you cannot do that. That That be a guy no question obusaye. Eti Kofi, oda atiefo mu nkɔbɔ na mu ntie sa mebo a. Eti atiefo wase de be eti Kofi eti wo kɔ America no oni Bulgaria na ɛkɔye. Na de yakeka ne Ghana ha no. Ha na yakeka. Ti anti wo mfa ne nkɔpɛ sika wɔ America. Sa na me kan ye. Ho hwini. Se ne journalism. Mo senkrofo dinde. Genesis muse nipadin se nipadin eno ya journalism eno na ade benya nhira yempa sika ne yempa ne kwa so pesika ne pa ne kwa so ne nse nipadin emfa ntrende meka ne wo hin Sefa okay actually Sefa lo mini actually Sefa yes sir Sefa sa na journalism na o council onye din say oba mi fie Kofi okay ye call ho makai ena o maye organic drink yen se hunu bi okeka o ben me that day kase na metwa wani so no abobɔ wo yem butu hwe amu nyina oh nana don't go there don't go here there na menko ho odie take it easy David ana na mo ye dubious o interview Kofi Adomah kan kore
Say me say or the Bulgaria eco America or Conin the Poy, no Dinico Pisic. I make us our he. Make us our he. Kofi Adomah me friend, so Kofi dear do ye. Enka as a mature person. For respect to mammy. Menini chow. Me yasa for hine. Menini chow. Me wo dibia chow. Bume. Ya bu noko. You should give me that respect. And na maya complain amount. Also, you never call me back. 2 weeks after me tell na okoro no. Oko America. What did you know aka? Or say me ka kire no okobusa aduodu. And aduodu so keka nsem bebre and nsem ne de mintime nka ne wa ha. Wo ye pani no. Me pani mu a me hwe me ba, me hwa kwala. Na wadi nsehunu asem a waka no mankwa asem foforo. De oni ne tena radio so ye. Akwala no nso Proverbs chapter 18 verse 1 say de wate ne ho no. Ohwehwa no yiye. Na de pa bia so ye ne tan. Enti wo pasem bia ka cho na kwala ya se ma kirew na Kofi Adomah de ahye ne tirim. Wo de ahye otim. Are you a leader? Are you a journalist? Kofi Adomah wo me no Ghana ha. Wo bebo wo nsam ama me. Sa ukita camera, ukra wanya sika to camera ne ayi. Wo ama kanokore. Kanokore o. Wo aba my apartment hoda. Wo instruments na gu ho. Oh yes. When Joyce blessing ba ho no. Ai me ho. Wo instruments na gu ho no. Enye better. Me turn 3.5 billion. Ano abok na Japan Yankopon to nko ma ho ban. Omo ban boss ronko. Enka meme na mo he. Me turn 3.5 billion full set instrument, brand new with trumpet, horns, size of mentiano. And the TV for any bar me mom the camera kotoso. Busa say we so instruments beto mu say. Me board you do. And me yiri din a toy. Okay. Mumusa do dun kasa me boa. Last year me ye party ma blande for no. And na do ni nyameke ebeto nyom. Na said the do to ne nyomo no na nyameke ba nam say wow metro instruments amankrofo yi. Eno na me gina so nti Nyankopon mu su se enim se mikita komapa no. Lockdown na breso na me saka sika na me pe. Na me free technicians ne engineers etena ase na me pagya sika nyina mom se monkoto mere me. Me ho amode articulator besi koto ni nyina da. Me bodu odudin ene me yiri ni din. Ote wa Kofi Adomah obetumi atam sika dwena kwala obi ba. Ena oye tuno se akwala ne keka nsem bebre kirew na wontimi nka na wa ede no oka kiro asem ya amroba oka kiro asem ye homosexual Kofi Adomah ade na moye dubious sa da ka woye pani na ka kwala meme de asem asoma enka pani no odu dabi nya sabra ne nko no papa ntena senka say okay can nsem bebre kire me fa asem ne bra make you bring am. I'm ready to face you people. Make you bring sa asem no. So do ne timi fie no me ton kokei me ya amroba me wrepu nkrofo masoma na kofo obi yira bre me ya de oke ka kire mo asa me yire tan no na me yire keka obekwa bruche na ya me yire ya na den na me ye autocratic me hye nipa so me hwehwe ne nsem mu me ba no abra wunya no wanya be 14 years me be pick from school for the blind na wo bre no de wan hu se me hwe wo nsem mu and na office nkrofo ama wonya sika na wonya sika. Say ya kase obi anya sika. Aya hantan ne wo mo atufu atwa ho asia no na wo no evil because they are fighting wo heneba. Me de nyame na de maduru no. Onyankopon na de maduru no. Ti se no na mani break. See how human beings can be dubious. Say your friend say duodu university na. Onya kwala. Wo ba no odru university agya no nko ba bia ope ade odru university antie control ye kura yanyinyini dru de ya duri ye ntu yafo ye ndarate yen ye ndarate yen me sabem prediasa anabu kenede Japan sa nyo no na wo me ana na wo me but oya me papa po wotime fra me sabra o kamanim otumefo na makase manyini enti yentumefo president yentunufo anko council of state members of council te omo hoide omo tu president fo
Tisakora no obesity. Sabo ye ni frani. Ohia direction. Ohia direction. Well, me din some bebrata o. Ano dia me meka na wo ha. Me a me platform so me de me camera na me niam asisi ho a. Ah, busa kwa ku Steven. Camera matoto. So mo se social media mo na ye power ho. Kofi Adomah wo hu Ntim matoto machines. Ah, me di be face squarely. What can I make? I will spare you because me who some agenda organa ha. I will not spare you because I will say no questions so be who say go for so much da. Na me can say am from so a me nua ne unua betena se na ya kan say much da. Mo kra ma nyinya sika toto camera na me wo hene ba nhyiranka nyankopon. Na mo di social media na Kofi TV na mo di dinse hunu. How can you do that? Asama ba me nua no. Men kan say we interview akora na ye me ya. Men kan sa. Man kan say we de ne kwabro chire. Man kan sa. O say twantro say we de ne ba Kofi TV. And na your friend say scholarship secretariat for be hu say man scholarship. Kofi Adomah your trofo. Man kan say Mr. Kinsajeman from scholarship secretariat. And e be hu me. So person obo akora man kan. Okay. Ti menya passport na menya de yes na mempa school man ana me fra wo Kofi Adomah say opportunity a wo ba na nya ni eti Kofi wonim school bi wa brochira de odu betumi akwa na opportunity a wanya ni Kofi Adomah man fra wan buza wo me wakora ne ho adwenbone a na de ma me yi me hu firi mu ni say akora ne kofa papa bi di na chisa ne wo fa ono na wanya passport man na ho me withdraw ye Kofi Adomah man fra wa na anka nkyerɛ wo sɛ duodu Bulgaria empanifuo bi bisa Kinsajeman epese yempe school ma no ne yemfa ne kwabroche Kofi Adomah man kan nkyerɛ wo ti bua me na menya school makwala no man kan na ɛna odi gina na edi dwa nanum sɛ ɔno de akora ne ko ayi so na scholarship secretariat be hu no asa amalelo easy. You are international liar. You are inorganic liar. Genetically modified liar. GMO liar. Yes. There were GMO liars. Oh. Na atura kata ya litwala eja GMO liar. Nana, my time is up. I was hoping to see her. But Nana, take it easy, okay? Take it easy. Yeah, odo kotia ni video no. Ensehunu ba ko bi aka say, o say obusa ayi enipa wo se unim same na me hwedi odu ti o. Wo se unim same na me hwedi odu. Na de wo te say de odu kan wo program ne say mete wo hene ba fie. Kwakusa wo da munya munkotie. De wo te say de odu kan say mete wo hene ba fie. Na obi ka so wote obi fie a ene ono na hwe no na nya pe. Na it can be some me dan bi ba bi na de odu tim. Ah, Kofi Adomah. To your journalist. O de ti o. Obusa duodu na duodu se mete wo hene ba fie na obi ka so wote wo hene ba fie ene ono na hwe no nya pe. Na ye bia masi dan bi na duodu tim. O ka so ye na nya metua ne ka na wosan koka se enti ho na me ka se wo hene ba na hwe o. Ene wa ya ade o. You see the contradiction. One kasa wo contradict to court na wugina ka be ko prison 52 years. You could see the contradiction. Wow, say akola ne ka asa mete wo hene ba fie no ene wo hene ba na hwe me enye pe. Then you the same person come back to say it me come bo aba so ka say oh wo hene ba na hwe ene wa ya ade o. On say o twa ntro you struggle to twa ntro. Tina Bible say you twa ntro be struggle twa ntro nka Kofi ka we de nka ya ho brase. Oh me nua wo hene ba me nua no me ne woni bone. Akola no oba ya me ba. Me de nka me de adwempa ena eboa dudu. Ti se na akode ya wo de ya hene ba twa akoma to ya me firi Ghana me ba Ghana. Before America be du Ghana hene ba ibehia ne atena se. Enka sem na enguye. Nine. Enguye. Nine ka bibia da to echa. Ena utwitwa ntro. Ena mahuni once pe ena den ena wo hene ba ma interview ne 3 times pe. Okwa anu asa akoka. Ma interview ne countless times. Brofo ne nya abra me nchiro grammar. Bra me nchiro grammar. And I'm angry. Kofi Adomah woni mu a me buafu. Me buafu ankasa etu. Ma obufu. Bible say ma wi nto wabufu so. We na mo yaman. Mo yaman krofu kwa.